sok baju lebaran. Kok baju lebaran dipakai kuari? Betuin lah, penyaraho amun aing geus meuli baju lebaran. Indah geus meuli can, cocok meuli. Oke, tapi nak balik heula nya. Oh. Ayah situ tuh. Akan biasa. Bos, kalau mau ngajailan deh. Oh, kau yang hampura, tapi dia ulang ngajalan aing deui. Oh, mau deh. Ayo, ulang kapos. Ayo udah. Tolongan aing ulang. Ayo. Bisa, orang beli yuk. Mau aing mape bakal pasang nak beli baju lebaran. Oke. Puasa tuh. Puasa ini mah. Oh, enggak puasa. Oh, iya puasa ini mah. Kita anak sahabat. Anjing aja Mas ya. Kamana si adik ke? Nyawa kemana pemanehna? Hei, dia lagi. Aing pakai baju lebaran. Bagus tuh. Ganteng tuh. Ganteng di Hong Kong. Sakia aing ganteng nah pakai baju lebaran. Eta sia, baju lebaran geus dipake kuari. Ih. Oh lah, aing geus meuli baju lebaran. Emang ngaraneh can meuli baju lebaran. Sejak amat ki. Aja yuk. Oh bener. Ayo dia. Jangan juga lagi.